Nampak tak? How you check? Ingat tak? POSC, PDCA. Dua C is very important. How you tak check, you tak control, you tak check, masalah lah. That's why bila lihat kami ketik pengalaman. Kalau contoh kita sekolah kita, maksudnya apa teman-teman? Kalau trial dulu kayak kata, mungkin sekolah ni dah habis, tak habis. Tuan-tuan nak Evan, kebetulan 5-3 tuan-tuan solid. Tapi bila trial, masalah. Kat situ saya tak boleh jawab. Tuan-tuan jawab. Integriti. So, biarkan. Saya nakkan patutnya bahasa Melayu. Katakan sejarah. You kena dah habis bab ke-7, bab ke-5. So, bahayu paiku, pertengahan tahun, so masa pesan awal tahun besok, untuk 2026 termasuk Al-Qaeda, make sure bulan 6 sebelum percubaan pertengahan tahun, semua syllabus dah habis sampai mana? Soalan akan bertanya pada 5. Nampak tak? So cikgu akan bekerja pada unfair lah. Saya baru syllabus 2, saya sendiri buat soalan, memang 2 lah. So pelajar kelas saya ever balik. So bila GPMP kita problem tak dapat menunjukkan the reality result, prestasi out lah. That's why you have a big problem nak achieve. So setiap sekolah lain kita punya aktivasi. Pendekatan show, saya tak boleh gunakan saya pergi kluster yang bawah tu kat sini. Mesti lebih tinggi. Dan kawalan yang saya show tadi lebih bertiba high end, tinggi lagi.